Temele koyuşmatta şu temele koyuyordu. Minnetle minip cüretelik biz. Biz 200-400 olup ketdi bu yerden. Orip kalıp atat gelip millete jatıp kalganlar olup kalıp atat kızım. Bundan 779 so'm so'rab o'tadi. Mana ochilib aytadi 5 kundan beri. 327 so'm to'ladik. Yaman kuydi de ben. Ya ministerdi bular tokat paytat. Pravaga o'tadi, uyda 400 adam bo'lib o'tiribdi. Ayakta yo'q, ayakta. Эски мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү алмаштыруунун биринчи күнүндө Манас шаарындагы унааларды каттоо бөлүмүндө узун кезек орун алды. Таңкы 5-6дан бери кезегин күткөн жарандардын сабыры кетип, наразычылык билдиришүүдө. Мындагы тейлөө сапатын сынга алып, жумушчулардын санын көбөйтүү талабын коюшууда. Тездetiş керек да. Канча адамдар турат, аксакалдар турат bu yerде. Мына мен жашым 75 жашта. Açık olmuyor. Özün açık olmuyor şimdi. Ben pazar kıran rayından geldim. Pazar kıran rayından geldim. Maşa kaçıp başa olmuyor işte. Var gayrıda. Bir aile hükümetler kaçıp başa deli jakşı oladılar düşünmeni. Yumuşunca elde karlar var, çolakları var. Geçekilek bütelek bugünkü 26-cı öçürtü alganдар турат bu yakta girelek. Ertemek. Ha biz 200-400 olup ketdi bu yerden. Blokirovka bo'lib turadi buna. Ko'rdinglarmi? Spravkada so'rab o'tadi, ana 779 so'm so'rab o'tadi. Mana ochilib aytadi 5 kundan beri. 5 kun bo'ldi buna. Бұл бойынша ошол жердегі адистерден сұрап көрдіңіздер ме? Қандай жол Biz менен so'rab болса? ko'rdik. Tündükte kayra girgili. Обновлять etti. 100 yol обновлять etti. Sen ona bol buyur. Ya bu turamasa bu. Ve senin bana kaç gün ministri öz aytti. Esas эми азыр деген талон алганга гана Бұл талон алғанға ғана. Талонды алып алғаннан кейін арақты дағы очередте тұрамыз. Ошоға кичине оны окошкаларды көбөйтүп элге жеңилдик кылып берсе жакшы болмокто. азыр эми бир эле адам иштеп атат. Жерде бир окошка иштеп атат. Бияка килсе сурап тургу. Мен справка керек жок. Бир окошка азыр правага эм иштеп атат, анан техпаспортко эм иштеп атат. Канча сомго алдыңыз эми? Ал жерден деле айтылбапты, э? 327 so'm. 327 so'm to'ladim. Бул үчүн кезекке турдуңуз, кайда бардыңыз? Suzadat ha. Жарандар арасында мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу боюнча маалыматтары толук эмес. Көпчүлүгү 083 справкасын алып жетишишкен. Бирок мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү жаңысына алмаштырууда 083 справкасынын кереги жок. 083 маалым каты айдоочулук күбөлүктү биринчи жолу алып жаткандарга гана керектелет. Kelebіз кезек başka olup kalır. Ertemen kelebіз кезек başka olup kalır. Şundan 3 günden beri kütüp ketip atağız. Кандай кызмат алганы келдиңиz? Men prava almaştırganı geldim. Жанагы мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү. Ova mönet sağ. O şunu temele koyuşmatta şunu temele koyuyordu. Minnetle minip cüretelik biz. Gransi götmeytelik başka şu Kırgız. O Kırgızstan düşündele cüretelik. Şunu ben Сиз burada 083'te албадыңызбы? cal almam. Al. Siz aldınız. Бирок керек эмес билесиз, э? Keşe çıktı bu telefon. Маалымат. Keşe prikaz çıkıp duruyor sonra. 15'ten başlar emek kıldım. Ha biz neme tölev aldık. 327 so'm to'ladik. Yaman kuydi de ben. Siz бул албадыңыз. Aldık ova. Aldık. Yeğimi kereği emez olsa biz uğra ol. Bize iş neyse. Minister özüm haberine verdi de kereği yok dedi. Yeğim keç kurun aytkan olsa biz aldık. Biz bu kırılkamızda. Bu kırılkamızda boyunca yani. Bırak kılıp koyduk. Poliklinikada ошончо очередь. Бул жерге келсек андан көп экен. Ошо кыйынчылык бар да. Жогорудагы бул көрүнүш талон алуудагы гана абал. Ал эми сизди мекеменин кызмат көрсөтүү залында дагы жыкчыйма тыгылып турган жарандар күтөт. Дээрлик бош орун жок болуп, адамдардын айласы эки кетип турган чагы. Эгер талонду алып кызмат көрсөтүү терезесине кезегиңиз жетпесе, эртең кайрадан сизди мекеменин сыртында талон алуу шарты күтүп турат. Keseden beceriyoruz. Bırak bu жерде adam öte köp. Aslında bu жерде мында жакшы элге, карапайым элге. Мында жакшы условия 2-3 мен көбөйтүш керек да өзүчө. Көбөйтүп, немелерди көбөйтүп, bir yıl adam umraltağız. Bu жерде kança adam oçturup turат. 2-3 gün oğra geçip boldu. Просто bu жерде комиссия барганда да айткан, комиссия келгенде да айткан. Bu жерде элге мында условия 31 жакшы болот да. Ага, айтсаңыздар, мисалы сиз 2 жол талон алдым деп атасыз. Бүгүн кезеңиз жетпей калса, эртең келип башкадан талон аласыз. Башкадан талон алыш керек да. Ошондой экен да. Мен анан кечинде мурда күнү чыгып кетип баратып дагы бардым 14-кабинетке барып айттым. Эртеңки бербейсизби десем, эртеңки бүгүнкү эртеңки өтпөйт деп бербей койду. Кайра бүгүн келдим дагы алдым 118-номерда турам. Biz buna prova almaştırganı geldik. Keçe Susak'a varıp nimeden ötüp geldik. 083'te alıp geldiniz. Bar jokta alıp geldik emi. Buna öçürükte buna onda çıkmaydı adam.
Neden ertemen saat 6'da durup öçürüt aldık. Az hemen mobiline çıkıp otat, nereden oğan çıkmaydı. Akışlar göğüs gerek. Talon verip ondan bir mesela koyur etme. Çalışım ben tek basıp alamam misal için. Nerede 90% pro alganlar geldi. Mesela tek basıp dokument alganlar, оформление alganlar bölüş gerek adderini. Уналарды каттоо борборунун Жалал Абад аймактык бөлүмүнүн имараты тар. Кошумча терезелерди ачканга бош орун жок. Кызматкерлерди алып иштеткенге штат маселеси турат. Мекеменин кызматкерлери бул учурда күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышканын кошумчалашты. Бүгүн биринчи күн болуп атат. Ошон үчүн адам көп болуп, ошон үчүн ушул маселе болуп калып атат. А терезени көбөйткөн үчүн терезеге биздин здание имарат ага мүмкүнчүлүк бербейт да. И штаттагы ага жетишпейт. Эртеңден мен бир баланы чакырдым башка региондан. Эртеңден уже 3 адам тейлейт. А башка адам кошо албайбыз да, потому что здание ага неме бербейт. Ал ортодо президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев эми айдоочулук күбөлүктү онлайн режимде алмаштырууга боло турганын, унаа мекемелерине баруунун кажети жок экенин айтып чыкты. Эгер 15 февралдан үлгүрбөй калсаңыздар, мөөнөтү дагы узартылмай болду. 15 февралга чейин жетишпей калса, дагы узартып коебуз. Эч ойлонбоңуздар. Үйүңөргө барып эле, эртең күтүп эле түндүк тиркемеси аркылуу эле алмаштырып алгыла. Айсел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.